join hi ni som panga ania tuna hian tuipui ferry rota kanoma council veng thanga hian din thar oma din thar thlang chia ania longtlai district chuan in helai o amun hi chu allocation hi chu kan hre thiam tura ngai taila tuipui ferry rota kan tlan thlanga ti chuan in tong trai na thlang loka hian in hai MLA LAD as name of MLA Dr. Loren Lalpek na chinza hian in MLA fan in waiting set as an sa hey amount na hi 3 lakhs nuai thum ania nuai thum man na tan chuan in kam hu tum ain kam hu tha tila ka soi sual lutuk lo mai thaya thakop man man ruam man po thaboka ti chuan he lai henga nang kalanga hey nan lo thok miel maya year of construction a hian in sang ni som ni panga thu ni ruk ania ne ma fu ka hian construction of waiting shed at ferry road an ron ti ta ti chuan in council veng long tlai sanction amount na hian 3 lakhs ania implementing agency hian chairman long tlai is development committee te ti ta chuan hei hi an na tho chu ni ta nuai thum man na tan chuan in ka base sai a in nan thok tha dai maya in thok tha khop merin a in ta hian in a ceiling a po hian in hei tile han mangta che na pon chep tha khop maya helai hi apoi mo a tuipui ferry sia ha lampang kalna road ber ania mi pui ina kan hu tamber na kong lai tak mai ania apoi mo em ani pon na tha an do ti hian in arang va po hi rongan hoi khap ani ti jong ka pu hi helai mi hi reilo te interview velo konga he uak hi VC lampang uak nge nia MLA LADS sumron kala hi unit lampang nge in tho khala vela kha MLA atanga afan atanga unit council veng unit ten kan thoni ani chuan hai nuai thum khani ta emau na hian taro in sa tha ang reng khop me helai vela hian enge nang manin heng ting anga sak thei hi loin rin sa reng nge nia in duai in sa tha nge in duai in sa che khalai vela kha nge MLA tanga unit na kan summu ani wang hian in le helai hi sia halamte longtlai lam kong lun lai tak ani wangin MLA minglan na tur ani bok wangin thai patopin kan nuluk ve ti hian na unit foi tu ten kan thoka hlo mu mal po hi kan nei kan in siam lem lo wa mystery te pon ni khata zanga emo kha kan hlo meya helper ang chi te poi kan thai patop kan so hi amor kan bok tre pa achung rung te hi kan han noi zowanga ti chuan a chuat rol rem lo lai te kan han siam ve lenga ti chuanin hemi anoi thum ma hi chu kan mang zo chu ni do mayang ti chuan helai a hianin zunin arem chang meya kan tia ti hianin hamingin kan han ko ve le e te po hi cho helai a cho te ta na in thierna an lo nei theina na kan siam extra do ani tak chu ani chuanin helai waiting set hi long tlai council venga hianin avoi khatna tur niam MLA fanachang tun ZPM MLA Pulorena atang hian avoi khatna nia achak loka son pubiak zawa MNF MLA atang khanan thoka arem chang leva en chopala nge han compare en chawa ei thok save kanin ngai ngai kan na tho hi ani tak chu alo mo me ka an so yang khanin hei hi nuai thum amount sanction amount na hi nuai thum ania nuai thum tan chuanin ain me teng tong khop maya hei ba ki chuanin thil ti kha har savea tin unit in nan thoka council veng ZPM unit in nan thoka tu te point na thok don se na thok tu chuan hlo mutlak ani tiang deuh khanin eng mo chete tal kha chu an ha man te po kha an ei velo kha chuanin adik thai bik lo wani le ti chuanin michina soyang khanin chaklok a khianin pubiak zawa MLA ni laya MLA fan atanga waiting sit a sak tho kha kan han en chhole don ani una hianin council veng din thar antia khanin kanoma
hei tuna kan hmu hi waiting shed ania hei hi H biak zawa MLA LADS amount 4 lakhs ti kha anita he waiting shed hi nuai lia sak ania he ta hianin ai chiang jok in ron zia ka MLA LADS name of MLA H biak zawa name of work he construction of waiting shed at din tharveng implementing agency and DC long tlai amount 4 lakhs ti kha ni ta hei hi nuai lia an sak chuni ta chunga hianin tile an mang ve thawa chena po hei eng tikuma an sak nge ti hi an ziak tlat lo maya ti chuan a thlang lampang hi an han en lenga hei hi om dan chuni ta nuai lia an sak ania nge ngai dan a thlanga khuanin ZPM council veng unit thawin nuai thuma an sak waiting shed kha om ve thawa an compare chinila tu nge sathazok ite po kan se thiam thei tu ba ngai te ai hi lan dan chu ania eng tikuman sak nge hei hi HBX zawana UBX zawana MLA fana tanga asak ti rehi eng tikuman sak nge ti hi an ziak lang tlat lo maya ka thei chi lo wani ai hi lan dan chu ania